Hello everyone, welcome back to my channel. Ngasidi climate sa jam phai nong su tai daga gi ing su ingi jamna nungai ba climate hai dare ko aduna khwai dagi phajaba mafam aing ba mafam mandir ma lai Swaminarayan mandir haina Bangalore Pune gi highway da lai da akhoi leiba mafam dagi di 30 minutes oyaba aduna mayam da ina dum share tawning na tawani mafam sa jam nan baduga mapan ni area su yamna chawe dai gate tai changakpada parking se left side ta oidoi mi oiraga walkable distance yam sang la chattoi mi chatla kanda nong su ta bani na ne mafam jidi ekdam kai haini jamna phajare na le da ge mi su tin de nong ta ra bani na da ina ngasi kui ra bani chakke hai khan bada ta angang gi su hari vacation piri bani na chathoge na yengu bani camera di allow laite doisu aina mayam da try tawini share tawge haina mafam se mapan da budi loi puna ma security laite ba mafam da dum namnai mi su nammi abaduna aina su nambani dum butawi mandi gi lai dudi namba yada ba da chabham dai kai da gi loi manak da loi lei dai nong ta bani na mafam se nan bani na ne ki bai bu slippery oi da dra haina du da ki ba sandal la thoga tap chatlini mafam se yam chawa du ga ne cover di to ngam dare ko amuktang kai gino khara hula laga namak pani na mafam nakanda dagi phaja mafam da isu kharam photo khara namme to di nupi logi hauna bini ko mafam phaja bada nam chatla di photo namning basa adana mayam da tum haling na share to bani to yengminase agi keno se loibo yengbiu duga siga mayam su dum wish fulfill loina bagi dum lamna khoramu magun ram lai haina hai do mayam su dum punamak lakpangam da su lakpangam adi ko manak ta leiba mi na dum laga chappa jai lapna leiba mi gi di lapna dum khoramu wish fulfill oina bagi jamna ingba nungai ba mandini duni mayam step by step yengminase ko